الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari naisab kami hawaktu kawiaksahan sing kita niyo humatud naisab kami maumpahadarat sing kamu mga anak apo namu hatiranan. Gumanap na isab kami simpangadjian. Aming pangadjian kakukunahan sing kita niyo hipagdunya taniyo sa lugay biubusan kita niyo si mahasut si mahatinggi sing kalalagihan taniyo riha dunya ini. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pangadjian na to haruman ini, kabalikan na mo, sugpat pa sin pangadjian tanyo na kauna, aming pangadjian, dayaw sin imingat sin ilmu, amin ilmu, ipapaingat kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bat sabab bang nato di ingatunin ilmu ini tan tutuod dagpakan kita niyo sindi nato kabayaan, dagpakan kita niyo sing kasusahan tiyo-tiyo, ampain tiyo-tiyo mahinang siyara kula, magkasusahan dakula. Imano siya, apabila di niya ingatunin ilmu, hipapaingat kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan mga tuan, ganapan na mo yung pangadji. Inbunga sin pag-iman, masub, lakak intauyan imingat sinilmo. Di pagsumuhon imingat, sabab kal na di makasumo, ingkatan-tan makasumo, ampay nini, di kau sumuhon, di da kau laulon, kal na makakuyag, dahil hadunya sambil paadlaw akhirat. Dahil sabihan mga tuan, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Jarr radhiyallahu anhu
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جر لأن تغدو فتألم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. Pamulansang sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam pasabarang si mga sila manusia. Daing habang sa Arab, pabukun bang sa Arab, pamulansang kato taniyo sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Ada pun yung maksud sin pamulansang kakuyagan sinatay. Kakuyagan hisuara. Kakuyagan hipaghibay simpito ang gauta barang. Di nga sabihan mga tuan, dua karayawan piamulan siyang kato taniyo. Sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam biyaita sin hadis daingkan Abi Jar. Sabda sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam ya Aba Jar li'an tardua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya 100 raka'ah. Aturayan tuan. Imingat sin ilmu. In ikarwa magsambahayang hangga 2 rakaat sunnah. In pamusin sallallahu alaihi wasallam kan Abi Jar manuntut kau ilmu. Maksudnya, imingat kau sin ilmu. Manaw kau sin waktu mahinaat. Sababamod tin waktu hipag-ingat sa rayaw-rayaw. Ingkatan waktu manjarira. Sa kawa ingkamaumuhan mahinaat. Amin imingat kau law na sin ilmu. Madto kau hawak tu sin mahinaat sabab amuanin tugun imingat kau hamagi Hindu in Hindu kaymo hambuk ayat min kitabillah hambuk ayat dengan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam khairun laka marayaw kaymo iwan sin sila magad sin pamandu ini. Marayaw kaymo, salta marayaw kanila, daing sinuno. Min an tusalliya 100 raka'ah. Daing sin sumambahayang kau, hangga 2 rakaat nafilah, sunnah. Aturayan tuan, hambuk ayat, pangadjiun musim bulat mahinaat. In kontranya. Sumambahayang kau hangga 2 rakaah sunnat. Lawi indayaw sinimingat kau. Pangadjiun mo in hambuk ayat. Aturayan tuan. Lilinga tuud marayaw. Impamulan sang kaymo. Impamulan sang katutan niyo.
sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, intanda kaparatsayahan, bukun tudin dunya ini paghulaan. Aun sadyay papaingat marikato taniyo, immarayaw paghulaan, immarayaw pagpasyalan, immarayaw pagpayguan, immarayaw pagkaunan, iban paginuman, adlaw ka na. Ingan niya sulga. Ingat tayan tuan. Hambuk ayat. Piangadji mo, ingat mo yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukunin ingat mo kabayaan mo. May taon tao imingat sin kabayaan niya ho. Pagtakon simba sa bata bago biyaon, personal interest. Ingat niya sadya sa babsin aun maksud niya, pabaran niya. Ampain ini. Dua mga tuan, balikan taniyo. Aya min kitabillah. Wa mi'atu raka'ah. Nafila. In agi. In pamung sinjunjungan. Alayhi salatu wassalam. Kan Abu Jar. Ya Abajar, khairun laka. Marayaw yadto kayo mo. Iban si mga sila magad simpad dumanin. May tayad tutuan. Way pahalat. Sinsambayang sunat, mapahala. Sa kay mo sadya. Wala mo nalapay, nanak mo, wala mo nalapay, ang kakasi mo, wala mo nalapay ni siyo-siyo. Adapon. In piangadji mo, in ayat, hamuk ayat sadya halawm sing Quran mahamul liya. Hamuk huruf. Dahil amuk ayat. Magdihilin Allah Ta'ala pahala hangpu pinambukuro. Na inambuk ayat, pilaw rupian. Karawat Tuhan, kahunitan kita nutumay maksimbulan sangin. Subay pamulan sang sing-sing patao. Kasing kabayaan nila, magsama butang. Nga sabihan Tuhan, kagunahanin iman. Kagunahanin rukun iman unum, humugot. Apabila rukun iman unum, di humugot. Yung pamulan siyang kabayaan tanyo, pamulan siyang sinta upatao. Adapun yung pamulan siyang simahatsut simahatinggi, piyahatod ni hakanabihan iwan karasulan, in kahinapusan nagatod, junjungan taniw alayhi salatu wassalam, pamulan siyang kita niyo sing karayawan hadlaw susungon, in dunya inibukunda, agad tiyo-tiyo. Killatun kalila. Walakin na aksaran na sila ya'lamun. In kamatauran si manusia. Di nila ingatun. In kamatauran si manusia, rapilun, pahil-pahil. At turayan tayo mangud na mo. Hambuk ayat ingat mo. Iban sinangga to suraka at sunnat. Uy siya makarausang gatos rakaat. Dahil nga sabab yan mga tuhan, pamulan siyang sa lagu-lagu. Na. Khairun laka, amuanin marayaw kayo mo. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kan Abu Jar. Ang panay sabsyunuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkabtangan, li'an tawdu'a fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'malu bihi khairun laka min an tusalliya al-raka'at.
Rawahu Ibn Majah. Karuhay pamulansang impanagnaan hambuk ayat. Inatuniya hanggatus rakaah. Marayaw sila karuah sa nakalawin dayaw. Sinambuk ayat. Sabab inambuk ayat piangaji mo dunya iwan akhirat. In sunnat yaddo dunya ray sa biwan akhirat sa isa-isa mura. Yari na isa pamulan sang ikarwa. Inagin niya sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam kan Abu Jar amin madtu kau simmahinaat. Imingat fata'allama baban minal ilm umila bihi aw lam yu'malu bihi. Imingat kau hambuk bab sadya, hambuk lawang, hambuk maudu sadya ilmu bialaw mo babul wudu wag na nakawri dito kasutsihan lawi marayawin yaddo min an tusalliya alfa raka'a daing sin sumambahayang kawangiw di makaatun hangibu rakaat sunnat pahambuk bab, pahambuk lawang, pahambuk maudu piangadji mo impag-ayin kasutsihan yung maksud. Dahil nga sabab yan, payumansin Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kalasahan kanunungan si Mahasud si Mahatinggi Indua ini. At-tawabin. Amin tao mabasag. Kaya sarapan sin pagtawbat. Hakay manan tao, mapait ng lagtang, mapait ng pitawali, lawi kanila ngadto. Sa mga wa tao, sugsugi kami lang na tawbat. Ang paimbaran niya rin. Kalasahan sin Allah Ta'ala. Imanga sila maglapal, astaghfirullahal azim wa atubu ilayh. Turayan tuan. Hikaru kalasahan sin Allah Ta'ala. Imanga sila puas sin lapal. Simanggup na sila pamahasot si Mahatinggi. Bukol simanggup pa tao. Sakawa, simurinde na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila mag-isab-isab sinhinang daruhaka. Sinhinang kahalipuluhan. Dahil hindi hadung niya. Turayan tuan. Wala na halipulo, wala nagdaruha kain hayop. Sa hata utuanin na halipulo, hata utuanin nagdaruha ka. May tayan, nalawa sila dahing hakalam si Mahasud si Bahati. Nalawa sila rin hakakasihan si Mahasud si Mahatinggi. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin.
Di paglaulon. Sabab di makalaon. Halawom kog kuyag sadya sila. Maguno. Magkasutsihan. Maglano. Palawom. Ibang pakwa. Na. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abi Jar. Amin imingat ka bab sadya. Pag sambayang, babuludo muna. O babut tahara. Hipaghinang. Sin nakaingat. Iban sin imingat. Iban sin nagpaingat. Piyaghinang nila magdurunin dayaw. Wala nila na piyaghinang aon darayaw sin naghindo. Aturayan tuan. Khairun laka min an tusalliya al-parakaah. Hangibu rakaat sunnat. Langgong namu. Kaaram na. Mga anak ka po namu. Abutan sin pagpamahalayak ini. Maglumba-lumba kita niyo. Tumay sin pamulan siyang ini. Kita na to na inhibal si mano siya yari hababaw singgumi. Imibuging kamatauran sim lingkat pia ibug sin tao. Ayaw na to sadya kalupahan. Bang, kita niyo imibug. Sin pia ibug sin tao. Labi makaibug. In pia ibug sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo hadlaw ka na. Malingkat in sulwa dahil sin dunya. Tiyo da, ininangon na to dia dunya. Way kasigpitan labayan na to. Bang, doon kita niyo hasalakan kabayaan si mahasut si mahatinggi. Dahil nga sababian mga tuan, uuhon na to yung ginawawaran na to. Impito ang gauta baran na to. Injantong na to, impikilan na to, hipatay matano yung pamulansang. Amin na tayma si mga sila nakauna. Natayma sinta umakka. Natayma sinta umadina. Natayma sin sa barang nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala matan. Yadto tuwan. Imbiyay ta kato tanin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin kan Abi Jar, rawahu Ibn Majah. Hikarwa, pagpaanib ibang pamulansang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'allima. Rawahu Tirmidzi. Mga tuan, ingkatan pia panjari sila Allah Ta'ala kalasahan niya. Ingkatan pia panjari sin Tuhan biya bajitan niya. Aun pagkaun nila, aun hulaan nila, ingkatan kangugunahan nila, jukupan, balawi-lawihan pa. Salta.
Ingkatan piapanjari sin Allah Ta'ala wala miutas na mumudji kaniya. Katan. Inistahadarat. Miya magadda sin pagbaya sin Tuhan. Iban sin darat piaghulaan nila miya magadda kabayaan sin Tuhan. Namumudji. Nananasbih pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarawa Tuhan yung makabuka. Amin biyay ta sin Rasul sallallahu sallam. Diungog sin Abu Hurairah. In hadis sin Junjungan alayhi salatu wassalam. In dunya inilong niya. Malaknat na. Kasuknaan na. Oh. Ang painsuk na iban mulka. Hiig na rin kay mo yung barakat perarasin Tuhan. Palayoon na kau rin barakat iwan rahmat. Nawang kau limayo harwayad tuunin si muukay mo. At awahiig na rin kay mo yung rahmat iwan si barakat gantian si mulka iwan bala. Wal'iyadu billah. Hisiw yan. Siyuk na ang sintuan ni Nista, way. Siyuk na ang sintuan ni manuk-manuk, way. Nahisiw na ba ini? Mga tuan, himpangasubo, di na ito iba'y taingaan, sa iba'y tanatin sipat. Hinkasuk na anda hindi. Hiig na sila rin rahmat. Hiig na sila rin barakat. Manusia. Bukun manok, bukun sapi, bukun kabaw. Manusia. Ay may tayad to sila kasuknaan. In masarap kabayaan sintuhan, di nila nakabayaan. Limag sila sin masarap kabayaan nila. Imarayaw kabayaan sintuan di nila nakabayaan. In masanyang kabayaan sintuan di nila nakabayaan. Naglag sila si masanyang kabayaan nila. Aturayan tuan. Asralahum. Nasasaw sila. Sino no? Silingkat si dunya. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, ya kau ipon ko kalasahan. Malingkat, yung pagtag sintuhan kato. Ama sana to ini, yung pagtag sin ama pa anak, way adat. Way lingkat. Yung pagsambag sin anak pa ama, way ra. Kataan pia panjari ang pagtawagin sapi. Wala niya pipid ang pagtawag niya. Kaya yung tao, winisan na yung pagtawag anak. Yung pagtawag niya sapi, wala niya rapida. Miyarad na siya sapi nagtawag. Pagtawag anak. Pagtawag apo. Mga amok taral yung pagsabuton sing kaiwanan. Amok taral. Nain amuin sila na magkahing, wala nakapamumungin ang buok, amu taral kaw. Way, main kan amu na sila. At tawabalis ka tuntay sab. Wala na kaiiyanin amu, pagkain niya amu, tauin sa buton. Uno ni baita tanim. Tau taral, way. Samuantara tau. Giulalin anak, giulalin apu, giulalin amu taral. Aturayan tuan. Way na pag-adda ta pagsuara. Way na pag-adda ta pagkabtangan.
naig. Turayan tuan. Nah, unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato. Kasuknaan. Imanga sila imigug. Sin masasarap yari habawaw sing gumisimbo kunin ni makaibog. Alamat sadyayan. Hipagpabatok. Sin pikilan na to. Sin pangatod na to. Sin pangdungog na to. Sin kabuhi na to. Mangarap pakabayaan sin Tuhan. Sawab amod tutuin original. Nah. Palman sin Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum amwalukum wala aulad. Mga kamu beriman kakasiku. Sebab kalasihan sin Allah Ta'ala yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Immat tanda bagay. Immat tanda kalasihan sin Allah Ta'ala beriman. Nah, bang kau tuan bukun beriman. Tanam na kau, bukun kau kalasahan. Tanam na kau. Pagsadya na kau. Nah. Mga kamu beriman. La tulhikum amwalukum. Ayaw mahinang sababin alta niyo. Hikasasaw ka niyo. Hikaligap ka niyo. Hikahapa ka niyo. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inlingog hababaw singgumini, wala nagtag-ipon pakabayaan sin Tuhan. Intaw nag-ibadat pa Tuhan, way lingog. Innalingog ginam, hindi mag-ibadat. Nilaw, maunday sab nag-ibadat, nalilingog. Wala miyaga da kabayaan sin Tuhan yung pag-ibadat niya. Yung pag-ibadat niya yan, aulong simbihaon, personal interest. Basta muli amuran sing kabayaan mo, yung kabayaan sin Tuhan, di daman jari. May taing kabayaan sin Tuhan, iman. Yung kabayaan sin Tuhan, panauhid. Yung kabayaan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, magad hasara. Nahin, ikaw yagad mo yung kabayaan sin Tuhan, yagad mo rin kabayaan mo. Di man jari, hambuk sadya. Tauhid. Nah, ayaw ka mo masasatan na mga tuwan. Mataod na tao, magtiyaon, nagkakalo. Pasalansin. Di na makapag-ibadat marayaw. Inagisim miski, hindi kayo makapag-ibadat marayaw sa boysin. Naindayahan mataod sin, nakaibadat na marayaw. Bang wala nakaibadat marayaw, nindaawan nila. Usog marayaw. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayaw makakalantang kanyung dua ini. Naunuhon na yung dua ini. Butangan atulan. Sa ikaw magbutang sinatulan kabayaan mo, butangan ng katulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampari magsambulako tininang mo. Biya kau kan tumalilong, maunubayin unang kuya, do at tawayari. Subay kau mag-priority hinang. Bang magbakim marayaw sali, haunon lawin dayaw. Bukun yan nagtay, bukun nagsali. Ingan niya, sali sa jamarayaw. Sa kawa aun dunhan, lawi indayaw, amuan yung putol mo kawaon. Sa babang mo nakawain, lawi indayaw, naka mo rin marayaw. At tuloyan tuan. Laong si mga ini magbabaha sa Arab. Nukaddimul aham. Anin muhim. Paunahon, in very important. Dahil sin important. Tayan tuan. Nah.
La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ato rin nakasasaw hamasa na ito ini. Sin, magpataulan. Bukun hat na sasaw. Piagbunuan pa, piagpatayan pa, piagambuldan, di na masulot sambil paadlaw kiamat. Aun na iabutan sing kiamat, o na nasulot. Pasalan sin. Pasalan sing kawasa. Magtataod pa, impagguri, impagambulda, pasalan sin. Paiman sin Allah Ta'ala. Wa man yat'al zalik. Hisiyusin minang hadto. Induayad tunay ng sabab. Kaya kalantang kanila. Naligap sila, nasasaw sila. Paulaika humul khasirun. Matantod, amad tinalugi. Inlugi niyari matabang. Ang painlugi na pag-usaha, ang parimpunan si mga mag-usaha. Tabangon nila, in partner nila nag-usaha. Ang parimpunan nila. Ang nanalugi ni Iwan na to, na tabangon na to. Ang painlugi at pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, way makatabang. Minsan pa man, biyayta na sin Allah Ta'ala. Ang paway pagduarwa na to. Paiman niya, yawma yapirrul mar'u min akhi. Hipatumtum ka to tanin amuk adlaw. Maakoy na yung tawring akalasahan niya. Naharap na pagkain. Maakoy paway sa babsambil baran niya. Rin niya kaingatan bang uno. Hindi matukan niya. Uno yan. Bang maabutin adlaw kiaman. Sa kalituan niya ripadon niya. Maakoy na yung langgong-halanggong. Maakoy kita lang na maubusing kato siya yan. Dumadlaw yan rin nakataan. Kadtuan sa lugay aun. Turayan. Faulaika humul khasirun wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Khusranun mubin fid dunya wal akhirah. Lugi amad. Unin hati sin lugi amad. Kaya ingatan mo malugi ka. Diugtul mo. Biasin magdurugtul bihawon. Kaya ingatan niya mawagbag siya rugtulon da. Hangkan na iniway paghali. Sabab mangdugtulin tao. Bukunin ni halian sin tao, makarugtul siya, iwan sin marugtul siya. Wailun na ito paghali sin tao sin duwayad do. Say maksud niya mangdugtul. In tao wala duning kabayaan sin Tuhan, bukun mangdugtul. Bukun marugtul. Sa daw rugtul. Simirug, marugtol da. Pakid palawa, marugtol da. May ta, way atulan simpagsirug niya. Adapon bangad tuaw na atulan. Limingi na siya, bang siya, simirug, atulun niya naong kayo marugtol, taway. Way saan? Sa suway lumakungkad na. Nalong na nakarugtol kita, limakandak na. Aturayan to. Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita niyo, luwi. Hapal man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang naturi ingatun marayaw. Na, malunun ma fiha. Tao tuhanin direct di tao. Ingkataan piya panjari sin Tuhan miya magadda kabayaan niya. Ingka kahuyan, ingka batu-batuhan na nanas bipatuhan. Nah, wa ma piha illa zikrullah. Amurin nanum tumpatuhan. Wa ma walahu. Hiwan sin mga sila. Maglalapal silapal ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Yung mga sila yan, quit na sila, wayrun sukna kanila, rahmatin datong kanila. Amin lasa piara kanila ganap mangganap. Napakay nila yung lasa kabayaan sin Tuhan. Amin barakat yan ughara kanila ganap mangganap. Mayta napakay nila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insumunod pa tuan, wa aliman wa muta'alliman. Amo na yung tao maingat. Ivan sin imiingat, magpaingat. May tayad to mga tuan, indua ini, diuruahan si malaikat. Way sukna kanila. Way maastul kanila. Tao marayaw, malasara kanila. Tao mangi, malasara kanila. Ayan doon. Dahil nga sabi ang mga anak po na tayo maun na to marayaw yung pamulansang ini. Nagsukna siyok na yun yung tao. Manok na nin ama, paanak. Inakura para ayat. Kinis barapa na insuk na malagu. Amon ay mulka dengan Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Hadis ikatu. Pamulan sang kato tanyo sindayaw sinilmo. Uy sumuklakan niya. Siya magtatampan sin sukna. Duruhan siya si malaikat. Duruhan siya sing kataan-taan piyapanjari sin Allah Ta'ala sa amuanin usog marayaw. Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا مما فرض الله عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة. Turayan tuan. Nah. Sabda sin junjungan tani alaihi salatu wassalam. Wahiruun deng ha mga kausugan. Ito na maksud niya to. Hisiusin usug. Imingat. Kalima. Hamuk kalima sadya. Aw kalimatain. Aw salasa. أو أربعة أو خمسة هذه الكلمة من فرائض الله أو من واجبات الله hipang hindu niya puas niya nakaingat yamalan niya illa dakalan jannah inyad tutuan sabab hikasud niya suya. Sa luhay-luhay hingaton mga tuan. Makakuyag. Maita. Magkagunahan kita niyo ingaton na to ini. Hapag ingat na to sadya wala pa iaamalan sa kunom sa rinday na indayaw. Nabiya din na bang amalan indayaw yadto magresulta sulwa. Bukon magresulta, magigil, magjangki. Hindi sulta niya, way pagtatawan niya igiliwan jangki. Way pagbubutangan niya takabur. Sabab aon atulan, iaagad niya.
turayan, tayo manghudnam haarama. Dahil nga sabab yan. In Luqmanul Hakim, dumiwan adlaw, in pagwasihat niya, pawaran niya. Iwan sin pagwasihat niya, anak niya, usog iwan anak niya, babae. Damik yan nagwasihat si hatauman, hatauhakauman. Mga tuwan, maluhay kita niyo hamasa na to, ini makaingat sin pag-agama. Impan niya pag-iingat na to sin pagtuhan. Wala kiyarihila umat na kauna. Sa kawa tuha, misan wala kiyarihil kanila. Lawagun nila rin kabayaan sin Tuhan. Bukunin lawagun nila kabayaan nila. Tiyahunan kantuon nila ra. Biulanan damik yan. Misanin tiyahunan kantuon. Tahunan. Patahunanin lawak. Kantuon nila ra. Sabab kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, unin ari sin Luqman ha anak niya. Ay kaumutas dahil nga kabayaan sin Tuhan. Na yung pangaso, haunuruning kabayaan sin Tuhan. Amo na inimingat sin ilmu. Bang aon biyan tughula marayaw long na develop country. Hasabab saan sin tao imingat. Di dumayawin tao hakauman yan, bang wala doon yung pag-ingat. Bang di mayawin tao hapag-ingat, hindo sadyasin tao pa tao, in alamat, dahil hatuhan in original niya katantan, biyadiin na, indirect na rin hatuhan, way na tao, way na misan ni siyo pialamod niya, direct na. Misan yung pialaway katuin, biya dagbos na ajaib na yung tao. Matawad na magpakapamu, makasud pa hotel, sulga lang niya. Biya na mga siya, makasasulga. Sa aming baitaan siya, sin Quran, iwan sinadis sulga, di magkaharad. So ay makasud pa hotel, sulga lang nin hotel ini. Namin dahil di, amin maun pamuleon. Kaya kita nilog na nakasud pasul, hamulin ni. Astagfirullahaladzim. Suway tuwi ka na naman. Na mga tuwanin iman, magkagunahan kita ni. Sabab, kamatauran sinlukon iman unum. Amrun ghaibi. Pakaradyaan ghaib. Hipaparat saya atay wala kita si mata. Aturayan to. Na, bangki mo suging pag-iman. Dumayaw in amman. Indan ladina amanu wa amilus salihat. Amot timbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, balikan tan yung mga tuan. Ingat mo hamuk kalima. Dahil ha mga kiyawajiban kayo mo. Dahil ha mga pardo kayo mo. Ingat mo yadto. Hamuk kalima sadya. Kaya sa upa masinun mo. Pardo. Naunin piyado kay mo sintuhan harum, iwan hadlaw. Uning kiwajiban kay mo harum, iwan hadlaw. Wajib sadyad to ingat mo. Hamuk kalima. Tuminggi na nito. Sababun min asbabi dukhulil jannah. Sabab tuan. Sinyad to
hikatikang mo, hikasud mo, palawom sing sunga. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, ayaw makalammas yung pagtag-ipon na to patuhan in gimuwa panya pamasa na to yun. Kaya karoon tao halong klas. Kaya karoon tao halong si masjid in pangasubo. Mainta sila yan kero. Wala na tog sindom. Naguno. Nag-atud, nagdungog, nagkita. Unang kita. Amin masuok. Iyato din masuok, iyato din malayo. Amin ipapahinang kaniya sinallahu ta'ala sindu. Kabayaan sintuhan niri ni na kabayaan. Sa Tuhan, lisag dua bati, panaguno yan. Nagdul sing kabayaan niya, wala niya riuling kabayaan sinallahu ta'ala. Susungon na to kamatay. Yuhasab kulla wahid minna. Pangasubuhanin tiap-tiap siulakan din kato tanim. Way kapako yan. Dahil nga sabab yan tayo mangud, mga anak ka po, maglumba-lumba kita niyo imingat sin ilmu ini. Bangin ilmu, hantara sintaw, ibang tao si manyang kau, apabila runin ilmu ini. Masanyang kau, insya Allah, dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil tanim mga tao miyon kaniya. Naon niya, dahil diin kamu yan. Ngayon tao magkaon pa na biduara. Hadaman niya. Tao city. Iwan tao kimbahanon. Na. Yung kamulong na tao kimbahanon, naingat kamu magtanom. Kaya nga tanin lupa, mareho pagtanuman. Na pamangatang. Kaya nga tanom mo lang na. Damik yan, kaya nga tanyo ini tatanom doon. Bangunin marayaw itanom. Aon subay hitanim niyo. Nauno yan ini tanom. Patubuan niyo marayaw halawm sinjantong niyo in pag-ingat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tamin lupa yung long tumubo dahil di pisang. Kaya nga tamin tumubo dito lang dahil di tumubo doon kangkong. Uy. Nasa kali natay muri mo kaingatan bangunin patubuon mo roon. Nabang muri kaingatan yung patubuon mo atay mo, patubuon sinsaytan yung pag-igil, yung pagjangki, yung pagtakap. Kaya nga sa babiantuan, magtatao din tao abuhan. Maita, magkagunahan ng tao yaon babantukan. Kuwan tuod bang siya bantugon. Aming kunyong-kunyong siya magtuyan, alam naman tayong tao yaon. Nag-isolate lang na simbaran. Aturayan tuan. Yaddo. Tiniya kaingatan nila, in lupa mareho pagtanuman, in binhi tanong doon. Nasa kalin atay. Uno in tiyanom mo halom sinatay mo.
Uno yung biyutang mahalom sin jantong mo. Uno yung biyutang mahalom sin pikilan mo. Dahil nga sabi ni Luqman, bitan ni anak, anak bang kau magtali, ay mo paagaring kabayaan sin syaitan, kabayaan sin nagpapanjari kay mo. Nabiyaon Tuhan, yung plano sin katan, kabayaan sin syaitan, hindi alam mo. O irong kabayaan sin Tuhan. Minum kau, ay mo palaway, ay mo palamurang kabayaan sin Tuhan, sin syaitan na pag-inom, subay kabayaan sin Tuhan. Katan sin kakukunahan mo, ay mo palamurang kabayaan sin syaitan, subay kabayaan sin mahasut sin mahatinggi. Usog marayaw, in Luqman, iban sin anak. Na yung kita nyo, biyaw, nung ni pagbabantog na to, anak kapo na to. Tuway. Ayat tutuan. Bioklas na namo sadya kaning. Siyo-siyo na rin kato taniw in umamu maginang. Siyo-siyo na rin kato taniw makad to pasalakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyari nakita niyo hamasa. Biyari ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Papangtungod niya, uwangan niya. Kan Ali radhiyallahu an. Karramallahu wajh. Sumudin mangi, pahula niyo. Pahula si Muslim. Nakasud na. Sumudin mangi, palaumbay niyo. Nakasud na. Saboy tampan. Ini katu sumudin mangi palawom sin jantung no. Naturayan mga tuhan. Uno rin makapaig hatuyad to, amo rin pangadji ini. Kitab Allahi fi aidikum. Yaning kalam sin Allah Ta'ala adarat sin kamu. Na murah-murahan mga katay mangurahan, mga anak kapo na mo atiranan, bukon kamu husa bihaon, nagkukulang kamu. Nagsasandig-sandig kamu, rupunin niyo sadya impagpatumtum. Bahasa Milikan aun, bahasa Jipun aun. Bahasa rasin syaitan iwan sagay inway. Ingkatan bahasa piag bahasa dunya ini. Yan na karungan niyo, magbayta, magpatumtum, uning kabayaan sin Allah Ta'ala, uning hikasulga, unin hinangun, lutuon, paadlaw ka na, unin hinangun na to, dahil dunya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natubtub na rin to, mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad wa an yaj'alana jami'an minal fa'idin wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan zakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban makbula ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya ajizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.